An Fulbe ndaaro Fulbe TV hannde kadi min garani on ɗo Penjami Hall tawede programme mo gandanta ko zone Fulbe mboy wadde hitande fof hitande julde layya soni fof ko on programme ɓe mbatta ɗum woni Leppi Donkin nden noon hanno jiiɗo ko heewi ko gandanta ko sengo pulagu gila e cosaan ha e jiɓɓinu ha e welo welo mum ala ko matta ɗe gabboɗo minen ɗo jiiyon ko keɓinon e programme o jarama ɓantu fi maɓɓe yo allahu o ɓeydu nantodiral e famodiral hakkude maɓɓe kamɓe jokkuɓe o groupe ɗo duhiɓe suddiɓe wano min personnellement miɓe teddinila moƴƴa kono komi yii e mojopere maɓɓe nen ko mi yiyani e mojopere hay wotere par ce que sukaɓe worɓe e rewɓe no nder toon kono samakal ala hakkude maɓɓe donc haray ɗum ɗon ko welo welo moranago ko wonanilan koɓe teddinilan kon e komi yiiriɓe kon kadi haray ɗum ɗon hino yonilan ka nder ɓerde am haray miɓe torimo ɓe ka woni yo weltora programme United Zone Fulbe min kam fayde hande haray ɗum ra komi yewta ɗo si wona miɗo weltani United Zone Fulbe miɗo du'aniɓe bimbi e kikiɗe miɗo tori omono ɗo fof kadi yo wallito duwanoɗe United Zone Fulbe yo Allah ɓantufi maɓɓe yo Allah nawru programme ji maɓɓe ɗi yeeso yo Allah dandu ko bonnata hakkude maɓɓe kamɓe jokkuɓe o programme ɗoɓe vraiment haray min weltike toni min weltike ko min wawi heɓude ko wingol min mandi tigui teddungal ko United Zone Fulbe jogui ko haray komin wawi wiide komin mandi tigui min wawata heɓude komin feƴƴiri ɗo haray min mantike min watti hoore amen e ɓeynira amen nde fof e soske United Zone Fulbe ko sukaɓe mokobaɓe wawɓe teddungal anduɓe ko faala wawɓe organisé ɓe haray min weltani ko CEO of Think Mina Think Media ko kamɓe woni jajiraɓe programme on hande assalamu aleykum musidal Fulɓe on jarama ko Fatima Diallo minnete ilan arti Gambia in 2020 ko ɗum ɗo woni first time mi yii Fulɓe e o capacity our United Zone Fulɓe congratulations and this is really the 5th edition wela fottindirgol jama kono milan andi goɗɗum komi wonno US organise gol Miss Guinea USA en e duuɓi sappo gila 2008 ha 2017 hilan andi pullo kala ko noddaɓe aray ko Miss Guinea USA innete kono sa dartike nder jama wonɓe toon ɓen aroɓe ɓen fof e nder New York City fayda 70% fof ko Fulɓe awa ɗen duwa kellande hoore men min ko ɗo mi jandi nenan e baabe ngan ko aruɓe lan andi buy e men ɗo ɓe inna en juddu on nani fi juddu ka wonde ɓe nodda en juddu ka andi kon to mi nani juddu koko mi yewno US ɓenna ɓe ko ɓe juddu minni ko honɗum woni juddu nenan indilan wo ɓenna ko ɓe jibina kala guine ɗum no wonde e yejjitay in andugol pullo no partout en ɗon ɗon andi in Nigeria Fulɓe ɓen ko toon ɓuri ɗuɗude andi min mi sikkuno ko Guinée pullo ɓuri ɗuɗude actually pullo ko ɓuri ɗuɗude ko Nigeria en andi ɗum ɗon hari ɗen andi ɗum jaabelan hari ɗen andi ɗum awa pullo kala ko woniri yo weltano hoore mum haray hande on jarama ko woni kon zone Fulɓe Mr. Lamin ko embutuɗon men kon Think Mina Media tawegol o event ɗo haray men weltani on jama ila woni a little bit nervous pularal no laaɓi ha kono ko anglais an o ɓuri laaɓude because komin janɗi ɗon kono Allah waɗi mawɓe am ɓe jaɓali men yewta hay pus komin wonno ko galle amen sina pula simin yalti ko yaasi men woola anglais simin arti ko suudu ko pular men haalata haray mila weltaniɓe minen ko satina woni ko amen laaɓe satina haray la weltani identité amen mo jarama
Omilingnya kita lewat orang ini jande awal Allah lupa kemo awal ayono kajire ya minara makke miyota di cermin bol sadu awanan deh cermin sadu cermin nama Allah lupa kemo tanah mobil metro Tiki nomornya dilihat oleh cermin nama Allah lupa kema. Nanti jangan bulong kene. Kami dengan Aisyah. Aisyah dulu nanti. Saya dong. Anda sunyi di kelas. Awal. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu kanggo Allah ahadun kobor. Jangan. Ande ngaji ini kono ya deh. Yo di aluan ekaramo. Yo cinta mau di aluan ekaramo. Ngal aluan ekaramo kita boleh ini terikawan. Kilo lesa teuna mutilikana. Kilo lesa teuna emama itu ganggal itu. Mutilikana itu regal aluan. Gol karamol kilo andina yang itu. Kemudian dihitung si apa ambil kemudian dihitung si oke wanita. Awal enak sih ini ande janggo, janggo yang foto. Foto non con una sera. Kana no ku ko benoto to. Kono wetina maymuna ba yete ba awata jallo o ko ba amburi mojjude ari bali di buba kyo o ko ba tigiri ina kala Leppi Donkin do no yirdo jemma sina me dengi programme on no laati no moƴƴi modi tigi tigi me de weltori kadi me de welti moƴƴa non hoɗodi ɗo ko association ka ko weltan men ngari ɓaari no weli men en nani tay no weli men sabu koto gorka addi men kono kadi bakkuɗa yo jarama
jarama Ousmane Sidibé ankade a holli bade men andi mo bonna hula cadam ngalla baba waaw no weltuke ko fi ñalande Leppi Donkin sina me weltuke ñalande weli midi me weltuke ñalande weli yalla tawni en hikka yo tawno en ko arata ara e ɓeydi en ɗuytaka eyyi ɓe weltike ñalade weli eyyi jarama jarama sina minay ko ndo ko ɗiɗo wonde en jeeyi ñalande eyyi jeeyi mi welti moƴƴano ñalande wono yiruɗo Leppi Donkin on hitande ɓe alhamdulillah mi weltano jama on fof e unité zone Fulbe ko waɗi noon e programme on ko wiyete piiji buyɗo o yiyay hara jama on e no andita ma hara anda few donc sa ari ɗo a yiyay piiji ko andunoɗa hara yejitino fi mum ma hara anda no few yiya anda donc haray mi weltoriɓe koɓe noddude kadi fi unité on kadi ɗum ɗon kadi e no tawa e lawol mabɓe ko andon hoore mum ko hawtodirgol pulago fof wona gotum gonga miɗo yiiɗa taaridi sawol ngol eyyi mi weltani moƴƴano wallahi sipullo kono yiruɗa ñalande Leppi Donkin o hande non quand même laɓama alhamdulillah woni welo moƴƴa ko laɓa vraiment miɗo yii environnement on hiɗon ka yaasi kono toujours hiɗo wadde enjoy ñalande way ko noon organisation on laɓa quoi ko ɗum waɗi nder e yaasi fof no foti quoi wajatoɗa fulɓe ɓen way yoɓe wakkilo ɓe jokka en ɗan quoi par ce que pullo fof ko gotum quoi ala oɗo walla oɗo si joguitora naggodirama re yaaha yesso quoi jarama ɓuy ade ɓe ko façon Souleymane mi caɗɗal ngal e ngol ɗo on sansi e ko noon woniri e ngal on ken ko no woniri United Zone Fulɓe aɗa hino organise e Leppi Donkin wona no wowiri noon e haray e jamma on fof muɗum ko sadi muɗum fof muɗum ko tooli muɗum haray ko fulɓe ɓe fof muɗum woni ko nodda e si pullo noon noddama haray ko fulɓe ɓe fof muɗum woni ko nodda wiya ko o ko tukkolojo o ko fulakundajo o wiya ko pullo Fouta haray fof muɗum ko gotum haray jamma on kadi wata yiɗo ko metti ɗum haray fof meɗen koye gotum ko gueɓal woni ko e wona sendede kala noon arɗo koyo ara gueɓal muɗum ngal eyyi ɓaɓe hana hay fulɓe ɓenno ɗo so yoɓe wakkilo ɓe anda no ɗum ɗo United Zone Fulɓe si noddi ko ma fof muɗum noto woni pullo woni wona pullo kala wonɗo haɗa ko sadi makko ko tooli because ko woni heɓade ɗo ko wona fulɓe ɓen to wona waɗanede haɗa United Zone Fulɓe ko inde nden innira inde fulɓe kono ko woni ko wonɓe wallitade société yon
wallitoto e sosoɓe wallitoto seɓɓe wallitoto joolaɓe wallitoto fulɓe ko fof muɗum wona wallitede wona goto tun ɗo noon tun wawi yettude ɓe annduɗa kamɓe waɗi sponsor wono fresh water AMC ye weltanto wona France wota e MC wona média ji ɗi gaɗo taw mi attoto mi weltano on noon sista Kadisa GRTS kañum e Tokaran Ablaye e Mbaalo e Fulbe TV e kañum e oɗo e Mariama Diallo ɓe fof mabɓe hiɓe weltana fota ko hana seeɗa e kañum e waɗɓe sponsor ɓe men simen konti men falja because hiɓe ɗuuɗi e ɓe fof mabɓe ɓe weltanama fota mabɓe ko sadi mabɓe ko tooli mabɓe mbeɗe weltaniɓe fota mbeɗe jarniɓe fota ɓe anna ɓe bugaki mbuuɗi mabɓe ɗe ɗum ɗo de ko ballal tan non ɗum ɗo koko ɓe waɗɗo ko sadaka on faami ɗum ɗo no wawi mo darni juulirde on faami walla no wawi wasimo asi e forage ko ɗum because wona ɗiɗo on e sumiraɗo wallitete e nawnuɗo wallitete kala tampuɗo wallitete yimɓeɓe ko laptaniji wallitete joni noon si tawi woni a ari a financé mboɗi maɗa e programme zone fulɓe ya andu koye ɗum ɗo woni ko finance ɗadi wona a bonnude United Zone Fulbe ko association mo andanɗon hoore moɗon wallitoto kala tampuɗo haray wona association mo andanɗon hoore moɗon si tawi woni goɗɗum heeɓike e koko ñaami walla koko hokke ka jiifaji haray inchallah si programme ji ɗin paari ɗo so Allah jaaɓi min holla Zone Fulbe kadi ko min maraniɓe kon kadi inchallah no meɗen suudi projet ji ɗin no laati ɗum on sanitary pad on no fuɗɗi meɗen andi nasama kala jokkuɗo ko sowe haray ɓenne ko tekke ɗen ni dolle ɗen hino arde inchallah ko min satini ko tore Allah yo Allah laato jama fof muɗum weltoto Gambia fof muɗum weltoto inchallah jarama asiɓe ko musique ɗo woni kako honnoon ɗo fof no ɗo assalamu aleykum wa rahmatullah haray meɗen salmina on fof lanndo so tawi ɗon e jaam e haray machallah hikka ko 5th édition Leppi Donkin haray meɗen weltani fof jarni fof e kala wawɗo notade ɗo surtout ma onon GRTS e Fulbe TV haray ɓe weltana heɓe jarna ko wawi humpitugol jama on because buyno jooɗi fe on ɗo ko ɗo daroyta hara ɓe wawali nadde haray meɗen tori jama on ko waɗugol needi e si pullo noddi pullo yo noto haray ko meɗen weltani fof haray ɓe andu kadi e min daranaki ɗo fi hoore amen meɗen darani fi fof inchallah haray ko sadi mo noon en weltanto Amilet kadi jooma placé on mbiɗa andi o yoɓete mbuuɗi kono noon ko ɓawa newni kadi e ɗum laati wallahi ɗo de meɗen weltani nene amen moƴƴa noon wallahi so wi min heeɓi pencami hol ɗo haray hiɓe tawa e darande nden ko kamɓe jonni en wawi jodde hol on si jama o wawi arde ɗo ɗum wajotoɗa Fulako noon Fulako haray ko ɓe ɓurtu needi rek inchallah haray ko ɗum ɗo woni fof e wonen gotum wawen ɓantude leñol men gon so yi en wawi darde moƴƴina ɗum ɗo haray ko fiyo ɓe andu ɓe andita en ɓe andana en kadi haray ko ɗum woni si meɗen mowude ɗum ɗo because si ɓe yi ɗum ɗo ni président on e délégation makko hino ɗo e ɗum hono Sidi Ndiaye haray himo ɗo kanko tigui o wawa ruttade e cuuɗi luwaji ɗin ka wotete ɗon ko kamɓe woni toon ɗum himo jooɗi ɗo almost 4 hours now on faami so haray ɗum ɗon ɗum himo acciti hakkillaji e men so haray jaba on yo watta yila ɓurten needi to ɓurten jogodirde wawen ittude piiji boyi e hoore men kono so tawi mo kala mon ƴetti korun am beɗum am e wawata heɓude ko falɗen kon haray min weltanike o moƴƴa jarama on nani o wi tirgol hara mo wi helay ronkay wawata jarama ɓuy harayɗo weltana musidɓe anno mi walirani on ɗo meɗen pencami hol yaadi e United Zone Fulɓe ka Leppi Donkin ɗo hikka ni si pullo noddi e pullo noto machallah o yi nder toon no heewi yaasiga kadi no heewi ɗum fof ko fiyiɗugol Fulako jama on notike machallah haray ɗo weltana ko ɗum woni ko yiɗugol leñol mum na añugol leñol goho kono ko ɓantugol fi men ɓeyɗen jogodirde wonen gotum haray hiɗon weltana onon accutuɓe haajuji mon ɗi fof ari ɓatti ɗo tawa e o programme Zone Fulɓe ka Leppi Donkin ɗo 5th édition haray meɗen yetta noon président maɓɓe on woni Lamine Pili Diallo e ɓe wondi ɓen fof saabu ɗum ɗo na neɗɗo goto wawi ɗum ɓe fof ɓe tambi hen ko ɗum waɗi programme no feƴƴude e jaam haray ɗo weltana e jaɗɗal ngal labama hono wiyetiɗa e kono wiyetiɗa min ko Aissatou Diallo mi wiyete Diallo kono yiɗuɗa jemmon hannde jemmon sina welo miɗen welti ha par ce que andi pullo si noddi pullo notike haray on tigui no welti hande kay ko alhamdulillah miɗen welti moƴƴa noon ko ha ɗo United Zone Fulɓe kala ko nodditi kay ko yettere Allah buy woni e muɗum mi noon morɗi ɗin labama ko a participé ka a saɗɗu tan arɗani ala komi participé ɗo United Zone Fulɓe eyyi jarama ok onon kadi en jarama waji daka ngatuɗa Alioune Badara Sow Badou Sow sow ɓuɗegol pol wayi ko ganan ɓete bilif a nani seeɗa ko seeɗa tumi nani ɗum naka nga gisee bés bi nag alhamdulillah definitely pour man first experience la and I think it should be encouraged. It promotes diversity and basically it's not just for the Fullers,
but Gambia as a whole and Africa as a whole football nekk rek ñu ngi la aussi next edition bi inshallah man moom duma rawaat. It promotes unity. Indeed, that is the whole point. I think unity is key to any development, and then we encourage it. We really encourage it, and then job well done to those who have organized the entire event. We're proud. Thank you very much. Thank you very much. Yes. Hande kadi en fottiɗo. Hande kadi en fottiɗo yettude Allah. Allah okken balɗe e cellal e dina jaɓaka. Hara en wawa fottude ɗo so many years to come. Inshallah yahen hara ko kiwsiti ma ko ɓuri janɗude ɗum ɗon ayi ɗo en wawano ɗo heƴude hakke ko yimɓe ɗuuɗi machallah. Ha joni a yi yimɓe ɓen no waɗi enjoy wonugol hay ko yaasi yoɓe wonu tan ka environment kono yiɗuɗa jemmo hande. Jemmo on ko yettude Allah moƴƴa because sa fuɗɗike hunde siɗa faala andude so tawi nde barkini ndaaru next year si jeeyi jama on ɓuura e ɓeydade si jama ɓuurike ɓeydade ɗum andu ko nanguɗa kon ko haqiqa eyyi haray ɗen weltori moƴƴa eyyi wawala heƴude ɗo hakke ko yimɓe ɓen ɗuɗi buyi ha joni yimɓe no nadde son daari ko yettude Allah moƴƴa min weltori ɗum moƴƴa yo Allah ɓeydu barke kin inchallah. Fof gonga ɓeya ko projet ji ɗi ɓe woni e wadde ɗum ɓe holli wondema na fiƴidar woni ko peace ɓe woni e waɗɗugol yimɓe ɓe unity. eyyi United Zone Fulɓe kay ko yettude Allah kamɓe objectif maɓɓe enen fof ɗen andi son daari heeɓi United Zone Fulɓe ɓe waɗi promote culture ɓe waɗi promote aada men kan neɗɗo on buy hino ton anda valeur mum kamɓe United Zone Fulɓe ɓe andini yimɓe ɓen valeur mum sakantuma enen Fulɓe ɓen hiɗen yawa moƴƴa na Gambia ɗo ton na Mali na Sarlong na Guinea so it's very important fayɓe wowɓe ni adda o initiative fi andingol an pullo on haray koya teddin hoorema si tedda so haray ɗum ko yettude Allah so daari joni Leppi ko kara han heɓirta Leppi because of promotion ko ɓe wone wadde e Leppi Donkin kon joni noon yettude Allah kadi ko ɓe wone wadde ɗo kon kadi na fi hoore maɓɓe ko kala hatti joniɗo ɓe ala darde o ko pullo ma ko soose ma ko joola si yahoyi on tigi heeɓi ko wayi wa suudu mum huɓɓi ma disaster waɗi ndiyan naati e galle on tigi ko wayi wa ɗum hiɓe wallitade yimɓe ɓe moƴƴa e ɗin fannaji yahoyi kadi ha mi nani ɓe e o pad drive on jakanayi naɓugol tum pat on jonna sonnaɓe ɓen kono heɓe jannude ɓe kadi andinaɓe kadi waɗaɓe sensitise on faami so ɗum ɗon tum ko buy woɓɓe hino ton ɓe hersay ha yahugol école si tawi ɓe yeehi ɓe heeɓi nawnare lewru ndu on gelike kono on pad drive ɗon janni sonnaɓe buy on faami waɗiɓe sensitise haray min weltoriɓe moƴƴa United Zone Fulɓe yo Allah waɗu barki e golle ɗen ɓuura yañude inchallah ko ɗum waɗi minen kadi min tawi min wawata wonirde ɓaawo min wawata min ari min ardori family on fof min andiniɓe ko won ɗon narude ɗo kon na samakala ɗum ɗo koko wallitoto jama o hino wawima wallitayade hay an hoorema so haray is a noble cause mi weltori moƴƴo jarama on jarama assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa baraka haray meɗen salmina jama julɓe jooɗiɓen ɗo fop ha fuɗɗori ko office of the president represented by honorable Sidi Ndiaye ha joni kadi meɗen salmina his wasif Lord Mayor Talib Ahmed Bensouda Dr. Salah ambassador of Guinea Conakry present e kala jamajo ɗo notiɗo ɗo hande haray meɗen salmina on kono DJ on haaliri no MC o rada haray meɗen notora e indeteɗe development through unity ɗum ɗon noon e konngol pular haray ko ɗum woni portal ji ɓantal wono andirɗon no kala ka yiwɗa ɓantal waɗi haray jama on pottu si yimɓe pottaka maɓɓe ɓantotako jalbata ko ɗum waɗi men ardi e nden inde ɗi kala gambiyenjo e ɓiɗɗo gambiyenjo wonɗo ɗo haray noon development through unity ila men fuɗɗi e ɗi duuɓi teme waɗi golle boyi koyɗi amen noon haray ko yiɓugol ko musata kon jama on min ñawda ɗum ɗon min ala fi waɗugol kompita e goto ko fi boɗidirgol jama on waɗa ɓe hunde wotere ɓanta ɓe so daari noon e duuɓi seeɗa ila men fuɗɗi haray golleji buyi waɗi min wallitike organisation ji buyi ko yaari waka programme ji maɓɓe wako dano e ko waɗi noon ɗiɗi noon kadi haray meɗen maɗi projet ji buyi kono ko ati kon taw mi faala yon kella United Zone Fulɓe kellane United Zone Fulɓe so yi enen ɗo fof ɗen jooɗiɗo hande haray ko initié
imo ardi e makko hande e fu men e mantori wattagol leppi asma wa salminama leppi ma walla bama kala mo yiwɗa ɗo haray no mantori fa wattugol leppi sa yehi ka marché kala linsere pullo yehi ngara yehi leppi yehi puuto jama on fof haray joni hino mantori kala waɗɗo haaju mo wattaki leppi haray timmani ko ɓe fayɓe waɗi ɗum development unity no yiɗi darande maɓɓe wi'i men accirtaɓe ni mamin ara men waɗaɓe competition kono instori men waɗa cuus fi waɗugol ɓe puus last year so acci hakkil haray men wallitirnoɓe ko yata wulure temedere dalasi mi faala yo kellam organisation on hikka kadi ko ari ha hewti ɓay woni ɓe ngalɗiɓe ari ka amen min hewtinno heɓe men gollidata haray ɓen no wona goto sina Salimatu Diallo ben suuda mi faala yon kellammo kellane Salimatu Diallo ben suuda ko kanko woni hoore nden fedde min daaru men tawi wonde haray jeɗele ɗen no ɗuuɗi ɗo yawreji ɗin no ɗuuɗi min tawi somɓen ka golleji ha joni kadi haray meɗen duwano on meɗen weltano on meɗen wiya men ɗumɗinta haala kon kono inchallah mo project commen inchallah mo peace and love kellani e talib kanko kadi haray mo wakkilani musidɓe men ɓe kala ka o noddita haray himo noto ha joni kadi ɗen kellana notiɗen ɗo fop kala arɗo ɗo hande haray a ara fiɗuma kono ko fi ɓantal leydi ngal development to unity wonana pullo Fuuta tu ma pullo gaynako ma pullo toroɗo kono ko fulɓe ɓen fop wonani yiɗugol mo wona añugol mo goɗɗo kono ko sa yiɗuɗa hoorema yiɗuɗa mo wonɗa o yiɗa wawa yiɗde luttuɓen fop haray mi faala yo kellam hoore mo o yiɗu hoore mo mi faala yo kellu moƴƴa haray o weltanama on duwanama ha joni kadi haray lansamira ɗo farnata basaho enenne e kala wonɗo ɗo hande ha hewta Mr Alpha Sall kamɓe kadi hiɓe wakkilaniɗen gangal e kala wonɗo ɗo hande haray a weltanama kellane hoore mo meɗen weltano kadi waɗɓe ɓen sponsor ko yaruɓe AMC Gambia kamɓe kadi ɓe wallitike ka programme ɗo moƴƴa ha joni meɗen weltano presse wota kamɓe kadi haray hiɓe walliti musidɓe men ɓe meɗen jamna on weltano meɗen inna on United Still Young inchallah kellane hoore mo on jarama ok baɗi ko fota ko weltanagol jama seeniɗo ɗo ɓen fof ko wawa ƴettugol o programme ɗo considéra mo ha ka tawata nder ga heeway yaasi on heeway ha ta heƴatake donc ɗum ɗon holli ko programme on ɗo important waɗi kon fof mi présente to ko Diallo Mamadou Aliou e komi représente ɗo association haali pula joganiɓe Victoria Espagne donc association haali pula Victoria Espagne ino wallitade développement e pays ji ɓuyi e nder Afrique on ɗo Gambia ɗo la Guinée Sierra Leone Sénégal Maroc donc ara hiɓe jokki fi développement on koɓe jokki fi mum ko ina fi fulɓe tout donc ko feƴƴa ko ɗo wi joni ko ndeno ɗa wawa wallitagol goɗɗo oya wallito hoorema taw donc haray programme maɓɓe on ko tambitagol kala nokkeli ka jamaji men ɗi woni e nder Afrique ga kamɓe noon association haali pular jooɗiɓe Espagne ko honno ɓe waɗiri moƴƴobere maɓɓe ɗen ko immiɓe gaya e jooɗi Espagne ton janggi heeɓi kaydi e wonɓe toon ɓen fof moɓondiri waɗi on association ɗon fi tambitagol kamen ga wono yimɓe ɓen yartani ka ndiyam e wono tanaji ɗi waɗita kamen ga fi jande ɗen fi cellal ngal fi demal ngal e fi awgol leɗɗe ɗen o yi hikka o yi nguleɗi ɓeydi ɗiɗi hikka donc objectif on ko honɗum ko rewgo rewteɗɗe fof leɗɗe ɗe aawe e jama on jokka demal ngal ara fof tumbaki ka saare pay koy koye walleno janggira ara ko ɗon fondo donc o programme ɗo o invitama association haali plan invitama ɓe guinni ɓe gaari ɓen taw ɗo o programme ɗo min on mi ari koye ngal ɗo mi fuɗɗi tawede o programme ɗo kono ko mi yiɗo ko weltinila moƴƴano ɗo ara objectif o inchallah so tawi Allah no wuuri tawni en ko ara tawa ɗo en sembina e programme o ɓuuri e wona e programme international ndaren jamaji addallah fof association ji ɗi ka woni mowodiren ɗo waɗe programme ji heewri haray ɗo e ɗum ɗon
inchallah réunion ji waɗete contrat ndi waɗe ko honɗum wonete e ɓeede fiyo programme ɗo donc haray nde moƴoɓere ɗo nde weltanama moƴƴano nde moƴoɓere ɗo nde holli tigi tigi on programme maɓɓe o e message maɓɓe o o feƴƴi jama on faami message o hana ɓe weltani ke invité ɓe seeniɓe ɓen fof représentant président on hewtino ça veut dire programme on no sembi no daari leydi ndi fof représentant mairie kanifi on hewtino ça veut dire programme on no sembi e ɗi jamaji ɗi ɗo fof hana ɓe weltani ko najunnugol konngol e o weltanama yo Allah nawro yeeso ɓuri ni hokkankute mo kono hana e ɗo mi jontide micro o mi ɓeyita ɗo hunde wotere si yinnama haali pular hara gwaji ko photo est ce que ɗa wawi wolde pular est ce que a wowlay pular donc mo kala yo ekkito wowlugol haala kan o wawa wowlugol haala kan fiyala ka wacce fiyala ka manque donc hara o programme ɗo en donke jamaji ɗin fof ko ara tawa ɗo yo jama wonu ɗum ɗo laabi ɗiɗi mo kala kadi arda e programme hara ko tawata kon tigi tigi on piiji buy waɗete ko ɓuri e ɗi ko wawate nawde yeeso Allah jokkidiri en fof jokkidiri en juuɗe fiya yaari yeeso ɓuri ni e nemba e ɗiya leƴƴi fof feƴƴago en ɗo ko ndere e ɓanto e yiɗa e hoore men anditen ka eyru nden ɗon jokken naamuji men ɗin olduma jogodiren e ɗiya naamuji e ɗiya leƴƴi fof jogodiren Allah ɓeydi union hakkude jamaji ɗin fof en fof ɗen nena goto bawa goto merci je vous remercie bismillah konngol yandi ngadami wondede e haalu Allah o miɗo yettora leppi donkin on yewti eppa hande miɗo welti yo musidɗo tawsiɗa haɓɓiti hande ko ñalande men woni ko yewti ɗum ɗo ko naamu men ɗum ɗo koko andiraɗen ɗum ɗo ko finatawaji men ɗum ɗo ko ɗengal men islam ko diinam fulɓe ko leñolan atlam ko bindolan ko sonnajo pullo woni debbo an pulangu ko ɗengal an assalamu aleykum dige jonnumen ko rawni sabu ɓeɗo fof ɓerde maɓɓe no rawni e ngalaɗo ɓernde mo ɓalejo ka on jarama leppiji mon ɗin labama ko kanji jaltiri ko mi dari ɗo fimon ko dow jette konnguli ɗi ɗiɗo wona e moƴƴere men en fof hande nan ɗo ko sabu mo wono miɗo weltani o miɗo hiiɗi on ko nder ɓernde komi ittitali ɗi konnguli ɗo ko fi aduna ɗiɗo mo ɓeyo jentoɗi weltoro ko nder ɓernde o aduna meɗen ko mere ɓaytu julɗo jangi kono mo ɗaɓɓante feere sina ɗum o ɓantoyte ɓerɗe hande a halnay pullo pulantiji mo yeddoɗo e jaleɗe sen fandini leñol pullo fi himɓe he fellite haare ala ko heddorden e seraji he balɗe neɗɗo feccire wa duule ka meɗen hande babiraɓe ngakki tambitagol ɓe ɓiɓɓe maɓɓe ɓe yeggitino ñande dalngal Allah on fawa landal e hoore maɓɓe fi ɓe ɓiɓɓe meɗen ɓiɗɗo koko tambitete ha ñande mo andi ko ɓuri moƴƴande e muɗum ko aduna moɗo faala barki jomiraɗon ko ma mo wallito miskinaɓe meɗen mo wallito aliyatimaɓe meɗen feno o sayɗo ɓuydo yenna hooreɓe ka diina men konngol no waywa lekki hino ñawda ko fandi e muɗum no walla si ɓurti ha hino falla a jarama yo musidɗo jiɗo Allah yo Allah waɗu barki e ma haalo gonga walla fanka ko pullo andira diina hande ɓuye meɗen yeddi Allah fi miile ɓe jokki kuuɗe bonɗe ha ɓe hakki ka diina hiite mawnugue no habbiɓe yedduɓe ka diina yo musidɗo yeddito e joomi on woto sakkitorwa ninse ɗi konngoli o ko fi Fuuta Fuuta ko fuɗɗorde wona sincode seede Fuuta ko fuɗɗorde wona sincode walla diɗode he ko ñiɓino Fuuta seede ko ñiɓino Fuuta ko toon mi jibinami jandi mi uɗiti gite mi sendidiri hiiri weeti ton ñalli hiiri ton min ko Fuuta mi mantorto ɓay ko Fuuta
feno on sumasi ko mi mijoto ko wontugol talibajo mi janga e leydi Fouta ɓay miɗo andi ɓoɓe men mbawɗo har hiɓe dartanino o islam fino tabitira e ndi leydi men Fouta jiwe ɗen ko ɗe jeenayi kono mbiɗo andi fof koye ngal ɗengal ɗo woni min kam miɗo weltani kala musidɗo wonɗo pullo Fouta yo aru mi wernaymo hay si woni koko ɓernde am jinɗi ko bindi fottiɗi tedduɗi iwruɗi e porngal fi jinɗi pular siɗɗo awa heɗito hay si juutata jentito min ko Fouta mi mantorto ko ton mi duta mi yarna ha mi mawni so mi wiyama komi pullo enede ko mami welto jatigi keresi ko an ko yaɓiɗo welo welo on siyotay ko ɓerdema andutu ko enen ko en goto aduna ko bindol komo tagore fof jangata musidɗo heɗitoɗi bindi an hay si juutata ɓaya wiyata famataɗi konnguli an hay somi waylitu mi itti ko nano mi addi ko ñaamo walla mi itti ko ñaamo mi addi ko nano e leygal ɗengal pular ke maggal mi jindata mi yettima Allah taguro mo fonnali mo kippini fi hoɓɓe mo ɓanti fi hoɓɓe min kam mi wiye mi faɗali ok ɗi konnguli ɗo ko fi nene jara enen ɗo fof alamo ala nene jara kala anduɗo no ɗofti nene jara yo tonu juuɗe honto woni ɓeɓe nene mum kam fati yo Allah innoɓe yaafo somi mijetike fi nene jara mi wullay ha gondi jara sabu miɗo andi duwa nene jara fanɗa e ɓiɗɗo hay si woni ñande ɓe ɓiɗɗan yo Allah rene min kam mi heɓata komi ɗawi nene jara komi heɓi o sagan ko mami jonna nene jara si miɗo wawno nattinde nene jara makka mi nattinaynoɓe si miɗo wawno nattinde nene jara aljanna mi nattinaynoɓe haraɓe ma yaali nene jara min kam mi yewtire ɓawmon hay si woni on waɗe lan tapi hara hiɗon juuli si ndiyamɗan saagi mi wonanay on waɗo hara hiɗon ɗoyi ɓayle miɗo andi nene jara duwamon o kan no yewtiri ɓawo am nene jara min kan ala o ko ɓiɗa o somi joɗike ñallal fiwo mi haalali hara miɗo andi ñallal no waɗi komi heɓali nene jara wakkilare mon ɗen koko kafa Allah kam ettata muñare mon ɗen fellite aljanna on no yeeso mon nene jara komi toroto jomi on yo Allah juutinan on balɗe e kellal amin ok si yewti fi nene jara ko ma yewten fi baba bora baba hiɓe mari yurmede ɓiɗɗo baba ɓe fuɗɗoto aduma si sundine naɗe dara walla école ko baba si fewjay honto woni ɓeɓe baɓe mum kam fati yo Allah illoɓe yaafo baba ko ono woni kaññan komi dari ko niɓɓiti wo si miɗo wondi e mon jalbanaylan wawi wasi ko fana ko nottina baba min songali mi manta gite mi daraw hay si woni ñande ɓe on songanaylan hiɗon waɗi sawru ko ɓawo hara hiɗon suppalan mettatalan ko fiino mi fewira wonɗon baba min ɓay hiɗon wuuri ko onon mi ɗofti miɗo tori yo Allah juutinan on balɗe e cellal amin ɗi konnguli ɗo ko fi ben suda Mouhammed ben suda miɗo hiɗuma ko nder ɓernde ko mi ittitali mi neɓi ɗande inde ma mi neɓi satinde yeyidu ko hande woni ko ɗum ɗo laati Mouhammed ben suda a wolli julɓe ɓen fof ko musidɓe ma an kan a wonani pullo soso mani ka fof ɗum ɗon ko leñol ma Mouhammed ben suda hakkunde ngal tumbodiral mi haalay fiima hara miɗo mantora jentolan tumi yewtoma yewto fiima e hakkunde ngal tumbodiral no ɓenna lampinal e faamu Mouhammed ben suda komi toroto joomi on yalla juutinane balɗe cellal ka woni lanɗo jimbinaɗo si yalti ko galle mawɓe mum ka woni lanɗo haalo gonga lanɗo haalo ko huwata Mouhammed ben suda kellanemo ono laawi ɓerde simako ko dow ok roɓe musidɓe o weltanama haray e yewtay kadi fi baro inoɓe ɗo ko ɓeɗo woni ko nooti spika maɓɓe o haray ɓe weltana inde maɓɓe no haale Gambia Gentemi yewta fi maɓɓe Mouhammed Gentemi yewta fi maɓɓe ko ɓe baro hande
yewde fima hara miɗo mantora hakkude ngal tumbodiral mi haala fima hara mi haɓa baro komi toroto joomi on yallah juutinane balɗe e cellal andugo ene bismillah celebrity oɗo ko goreyam iba ko pay ɗum yagal ko menen ɗiɗo jiggol si tawi waɗi koko nder ɓerɗe hino laɓina wondigal daranenen jiggol sotgol ngol hakkude ange jatigi am tawde kam mi ñooɗo meɗen yurmodiri mi ñooɗo meɗen holodiri piiji ɗin ko menen taw joɗata komin waɗata o ko ma men yewtidana hakkude am mi ñooɗo ko ɓoggol ngol taƴata hakkude am miña makko ko wondigal ngal seeɗata ndene amen ko seede baba amen ko seede ayɓe ɓe no habbi ɓe sikka hakkudeji amen no saati komin seeɗa kono yoɓe andu miñe makko ko ha pooma jatigi komi toroto joomi o yallah juutinane balɗe e kellal andu ko ene miɗo hiɗuma ko nder ɓerde komi ittitali fima ko dow in ɓongol ɗo ko fisien fulɓe mi wata haalde ɗo fof mi ronga haalde fimo ok min komi pullo so mi nani fisien fulɓe min komi pullo so mi nani jeune fulɓe hiɓe waɗa programme mi yotoyay toon hay si woni mi noddaka toon saabu golle maɓɓe no laaɓi min kam mi wakkiloto yewtirgol ɓawo jeune fulɓe si woni ngal koyngal anɗo heelay mettatala guindudu golle maɓɓe bimbiye kikiɗe e ley ngenage saabu hiɓe dartani golle ñollan onon ɓe musidɓe amen jooɗiɓe jentagol men feeno o sayɗo wonɓe men darde feeno o sayɗo on jarama on jalanama on janganama on jaabinanama miɗo tori allah waɗu barke mo allah waɗino barke mo ŋapari are woton yeɓutu abonagol ko pasan ko mi woni pullo mo konngol abone ko ton yew ton ñaariru no janga qur'ana assalamu aleykum Sidi Njai, a President of the Republic of the Gambia, Alhaji Adama Barrow, men jarnimo fi leydi ɗin no mari ɗuɗɗu ko kala yaha e wona golle mum e nder ndi leydi haray men jarnimo haray men jarni kadi Honorable Sidi Njai, Deputy Speaker of the National Assembly. You are welcome. Haray kadi ɓe waway salminde our Lordship Mayor Ahmed Talib Ben Fouda ɗengu makko on haray men salmini on fof. Ladies and gentlemen, haray men wi on assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Haray kadi mi waway jarnude Lamin Pili, President of United Zone Fulbe, golle ko ɓe moƴƴe ɓe ko ɓe woni wadde kon ko ɓe darani leydi ndin harana fulɓe tum. Aray mi jarni United Zone Fulɓe e executive maɓɓe on fof, mi jarniɓe e kala association kadi wonɗo e wallitade ɓe iwɓe Spain ɓen e wonɓe Gambia ɓen from the wife of the Lord Mayor of KMC ɓe fof ɓe jarnama. Mi jarni Jaja Kajatu JRTS e golle labaɗe ko woni e waɗude ka leydi ɗo kon ko darani pulago. Aray men jarni ɓe fof. Aray mi jarni kadi Sister Marema Diallo Taranga FM, golle ko woni wadde kon darani pulagu. Aray mi jarni ɗo kadi miiga Sister Asma'u Ba, aray o jarnama, welcome. Aray mi jarni media houses wondi ɗo ɓen fof mi accali hay goto e jatigiɓe am wonɓe nder ga ɓen fof mi salminiɓe. Haray yewtere nden hande ko fewndi ka aduna kon. Fewndo aduna on no wayi ko ɓeynata is volatile aduna on no ɓowri fewndo ɗo ka fewndiɗen ɗo gila Europe ha Asie ha Afrique ha kala Amérique. Haray aduna on ka yaruɗa o haray gereji no toon Allah ɓuttinan e gereji ɗin wawa no Gambia ɗo haray jarni baro moƴƴano na seeɗa because ka hedditi toon e aduna nokkeli bus haray gereji no toon haray ɓen ko ani ko ñamugol na moɓodirgol kono no waɗirɗen ɗo ni. Haray men salminilan ɗo moƴƴa yewtere anden ko honɗum humi fi mum ko because of the climate fewndo ɗo pulagu
ko woni yaade wono yimɓe fulɓe ara mi janni kala pullo wonɗo ɗo haali pular toroɗo fulakunda pullo fuuta enen fof ko en pullo hay pusduwa ka en sendidirde sina wonugol hunde wotere yiɗugol hoore mum noon na innugol ko a waɗu résistement goɗɗum ngo haray ko fii yo wondu hunde wotere andi ndaren enen leñol ngol haray kon ɗum mi faala wiwde ɗo komi fuɗɗoto programme ji ko fullo waɗi fulɓe ɓen ko waɗi ko yowondiri e diina ko yowondiri e social ko yowondiri e business ko yowondiri kala ko woni e aduna on haray ɗen reeni ko feƴƴata ka sahel haray ɗum ɗon welali en haray no woodi haray musidɓe men wonaɓe e memede kono ko honɗum enen duwa waɗude enen fulɓe hedditiɓe ɓen number 1 wono pullo ɗen duwa andude hoore men contribution honɗum waɗuɗen e nder Afrique de l'Ouest en mi wata yewtude yewtere ko honɗum woni the way forward hara en wowlaali contribution pullo leñol kala no waɗi contribute e nder Afrique de l'Ouest kono ko honɗum woni yewtude ko fi pulaago on ko honɗum waɗuɗen ko contribution honɗum waɗuɗen ko honno duwan e mantorade hoore men anden honno wondirten e leƴƴi hedditiɗi ɗin because enen ɗen duwa heƴude e maɓɓe hara en haɓidali e maɓɓe because mo kala si addi ko mum ko wono hande o Leppi Donkin no woodi woɓɓe kadi no mari façon ɗum wono maninka wono joola ɗum ɗon fof si addama woni hunde wotere ko ɗum wata naɓude leydi hay goto wata laɓude leydi pullo tum wata naɓude leydi ndin joola tum wata naɓude ma maninka tum wata naɓude leydi ko beni fof wona hunde wotere wawi naɓe leydi for exemple wono ɓaawo ɗo ha fewndi ɗo ɗe marno yimɓe jannguɓe wono Ousmane Dan Fodio Nigeria ɗi Sokoto Caliphate ɓen ko winduɓe defte ɓe mari inneteɓe Ceerno Samba Mombeya ɓe kadi ko fulɓe ɗi Shakespeare of West Africa ɓe mari Sirin Touba oɗo kadi ko kanko innete Ahmadou Ba ɓe Murid ko pullo ɓe mari Saif Oumar Foutiou ɓeɗo fof ko yimɓe kelɗuɓe fi en andu hoore men ko façon hon to iwɗen ko ɓe kadi woni cuuɗi aada diina ɗin e nder Afrique de l'Ouest so haray pullo ko ɗum andira no andira diina ele kadi ɗen tawa e ɓurɓe ɗumannade diina kan e nder Afrique de l'Ouest sen feƴƴi ɗon kadi a tawa e pullo on kala ka tawɗamo himo golla pullo faydi faɗota ko laamu a yiyay mo yeeya kering o yeeyay taabu o yeeyay bitiki o waɗa import o waɗa export mo jogi compagnie ji mo jogi farms ɓe jogi nokkeeli ka janngete so ko enen woni façon ɓen yimɓe ɓen wuuri rabbana atina fi duniya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina zabannar o ŋaccaake so ndaari ɗum ɗon en ɗumannoto ko woni ka aduna ko ngo koya gollu wase a maayata rewa Allah wase a maaya jooɗi ele pullo ko ɗum ɗon wuuri so e kadi contribution men on hiɗen nattina millions o billions e nder keesuuji lamɓe ɓen pullo nattina e billions na million je billions ka keesu laamu ngun e wallito kadi yimɓe e nder aduna on waɗo ɗi programme ji ɗi wonade e waɗayde ɗo so ko yimɓe tedduɓe façon ɗi piiji wonɗen waɗude a ɗuɗata yiide fayde ka pullo waɗi fitna ko yimɓe jokkuɓe laawol men jokki diina jokki yeeyugol jokki ɓeygureji men haɗa yiyay ɗo hay pullo waɗowo puspus haɗa mo waɗi ɓeygu gooto ma ɓeygu ɗiɗi mo neya ɓiɓɓe makko ɓen himo janna ɓe so joni ko holɗum woni the way forward fi enen fulɓe fi en wawa wondude e leƴƴi hedditiɗin e nder Afrique de l'Ouest ha Afrique fof because pullo no yahi from the Atlantic seaboard to the Red Sea on belt ɗon the Savannah and the Sahel e Sahara on hiɗen waɗi occupy on belt ko fi honɗum because enen ko yimɓe gaynakoɓe ɗen jokki nayi e dammi
so a tawa ko enen ɓuri wadde occupy leyɗele ɗen fof Afrique de l'Ouest ɗo heddi leƴƴi hedditiɗe ɗin. For example, sa ndaari wono Jolfo ko wono Gambia ɗo, Sénégal e Mauritanie maybe e Guinée Bissau seeɗa wawata yiide Jolfo, kono pullo kala ka yaaruɗa a yiyaymo. So ko honɗum ɗum wawaten waɗude kala ka wonɗen pullo siko Mauritanie, siko Niger, siko Guinée Conakry, siko Gambia, honno wawirten wonde hara en haɓidaali ɗiya leƴƴi hara e wowa wonde hakkunde maɓɓe. So on acca hakke haray points komi faala joynude kon political point. Haray enen fulɓe ɓen ɗen duwa joynade politics, ɗen duwa wonde MPs, ɗen duwa darade comme mayor, comme wono Sidi Ndiaye ɗo is a member of parliament. So se en darike ton en tawete ko sendete ton, because a tawama ko sendete ton a faɗata. Kono sa tawaka ka politics a jokka politics hara ko business ɗum kadi haray ɗon moƴƴaali. So ɗen duwa tawede e politics on hara e wonda e yimɓe ɓen yewtide ge maɓɓe anden ko fewndi e leydi ndin, kala leydi ndi wonda noon, si tawi ko Gambia, Sénégal, Guinée Bissau, Nigeria, ɗen duwa tawede ka politics. Sen tawaka ka politics haray wawata yaade haray enen ko en heɓata geɓal men ngal. Ɗiɗi en duwa tawede kadi ka police, ka service, ka police, ka militaire, ka kala façon system government ko mari ɗen duwa tawede toon, because en tawaka toon kadi haray en faɗay en wata wonde business tum se ko ɗon tum heɓeten, en heɓata ka politics e ka service, because en ala toon si luwaji ɗin no waɗede en wata tawede fiyo luwaji ɗin waɗe fi enen kadi en wawa sendade heɓen ko faalaɗen ko. Honno kadi mi wolata fimum ko intermarriage. Sa ndaari wono his lordship Talib Bensouda ko pullo woni debbo makko. So a taway ɗon cohesion hakkunde leƴƴi ɗin haray no moƴƴi ha haray ko on esiraɓe o wawa yahidirande haray on heɓata probléme kadi si tawi intermarriage woni hakkunde leƴƴi ɗin. So ɗum ɗon haray kadi no wawi en wallude ta innu tun ko pullo tun jombeten ma ko pullo tun jombata en. Ɗe wawi kadi jombidirde leƴƴi hedditiɗɗin ɓay ko en julɓe ɓen ɗon kadi ko ɓe julɓe haray no moƴƴi e leñol ngol haray kara ka wonɗen haray ko teddungal wonta haray haray waɗata haray ɗiɗo pijji fof no moƴƴi. Si feƴƴi ɗon kadi ko social and cultural integration. Hara wono United Zone Fulbe waɗiri ni hara ɓe invita wono joolaɓe ɓen, ɓe invita wono maninkaɓe ɓen, haray ɗon kadi no moƴƴi fi en fof waɗen intégrate wonen hunde wotere a taway ɗon kadi teddungal no woodi hakkunde men. So hara en waɗatake alienate, en wata wonde enen tout ko beni waɗen include ɗiya leƴƴi tawtede ɗen e maɓɓe. Si feƴƴi ɗon kadi mi wolana kadi businessmen ji ɗin, top businessmen hara ko fulɓe jogiiɓe jawdi wono compagnie ji, ɓe waɗa employé woɓɓe kadi wonɓe ka area hara ko jannguɓe, hara ko nunɗuɓe, hara ko ɗiya leƴƴi kadi ɓe ukkaɓe ka nder business maɓɓe, ɓe gollida e maɓɓe. Ɗum ɗon kadi no waɗa intégration enen fulɓe ɓen hara probléme heɓaaki. So ɗiɗo piiji fof si waɗama intégration haray wawa yaade. So ko honɗum kadi woni wolde ko politicians ɓe ɓen yoɓe terto konnguɗi gooɗi ɓe wolata pour waɗugol disasuade leƴƴi ɗin. For example, mi jonnay Sénégal wono Tahirou Sarr wowla piiji goo fi leñol iwgol nokku goo ma leƴƴi iwɗi Gambia ma Guinée ɓe ƴetti leydi maɓɓe, ɗum ɗon wata yaade. En fof o anda toon ko en West African citizens. Si mi waɗi decide hande pour wonugol e Sénégalese, mi wawa wonde Sénégalese. Si mi waɗi ko duwa waɗede kon fof mi wona e Sénégalese, hay goto watala wadde stop, because ko en ECOWAS citizens on catat on no toon. Si mi waɗi decide pour wolgol Guinéen jo kadi lan duwa wonde Guinéen jo hara mi duwaka heɓude probléme, ɓe duwa kala wadde scrutinise, because komi citoyen Afrique de l'Ouest. So ndaari ID card ji ɗin fof, on ndaari passeport ji ɗin fof ko hunde wotere ko CEDEAO windi toon ma ECOWAS.
haray ko biyeto musidɓe men on jara hulugol hay fos on waɗa e try pour waɗugol intégrate yoɓon ko laamu ngu mbi on kon for exemple si ɗon nder ɗo ɗon mari yoɓugol pamit yoɓe pamit on haray ɗon si woni wono duuɓi 14 ma ko laamu ngu mbi kon onon kay ɗo wawi wonde gambian ma kala ko wawɗo woɗude e nder aduna on ete heɓon kaydiji so on heɓi kaydi haray ɗon ɓuray en moƴƴande ko honɗum kadi mi waɗata on advice because ko en fulɓe jibinande pay koye koye on wattana yiila wondeji on jibina e pay koye koye hara ɓe waɗa e toon non gambian parents jente ko woni wolande kon ɓe waɗa e non gambian parents hay siɗa jogi ID card because a ari ko a pullo ɓe waɗa e limpiji so on wattana yiila moƴƴa e façon limpiji si tawi ko a gambian hara ko a pullo hara ɓe waɗali ka kaydiji ma non gambian parents ɗum ɗon tampinoya e pay kunkun si janɗi so haray ko ɗum ɗo woni wiye fowo ɗon en wattana yiila hara men torike kadi politicians ji ɗin politicians e religious leaders yoɓe
fode hajji ko diwal hiɗen weltori himen weltori fode hajji hey darena kadiwa komin andira taradoni kanale tawni almami kuuda kuuda ko komin fut awtindire ɓenɗi diwal timmuɗon e diwal timmu madina kollare komin woni alfa souleymana mo timmu koyemi duwana alfa souleymana mo timmu koyen duwana alfa souleymana mo timmu Kumba. Kami wani kumba. Sika ingin mo, kami muli hindi na engal niya puta. Kami wani banggal niya, ito malanang, engal puta gano. Kung ang kami puta talang niya, yakuti puta, kung hawin kayo, halpin eh. kollare darena komin woni kollare komin diwal kuuda komin wattete kala ko ñawore kuuda si hewdi kollare o ara ko tande laamu ilen lonnamo ilen ɗoppalawma satal o moɗo yaatuye e almami kuuda e lawdiweɓe fof ɗonire yaatuyeji heɗite o ruttomo makko komi woni almami mo kollare komi ɗiwin almami mo kollare koye ɗiwin almami mo kollare Koy, kami wani Alka Abdurrahman kani law Alka Salih Bana. Alka Abdurrahman ko wani sukalal ko kupali ware anak ko. Oya chiko ni eder kuna habo ikan kewale eder na ibuma. Ukolo eder na ibuma. Kami wani Alka Salih Bana tawa esi kuna. Kami wani kani law Alka Bana ko chakka Salih koy. Ko en kani law Alka Salih ko chakka Bana mo koy. Ajara. Boleh